Il-passi li qed jieħu pajjiżna fil-qasam tal-innovazzjoni ġew imfaħħra mid-Deputat Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tal-Innovazzjoni u r-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea Wolfgang Burtscher. Fl-aħħar snin pajjiżna kien minn tal-ewwel li ħoloq qafas regolatorju għas-settur tal-blockchain, tant li sar magħruf bħala l-gżira tal-blockchain. Barra minn hekk, Malta qed tinvesti ħafna wkoll fl-oqsma tad-DLT kif ukoll nediet strateġija dwar l-intelligenza artifiċjali. Burtscher spjega kif dawn l-isforzi tal-Gvern Malti kif ukoll l-impenn li 2% tal-prodott domestiku gross jintefaq fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni bħala konvinċenti ħafna. I found these efforts very convincing, in particular also the commitment to aim at 2% of the GDP to be spent in terms of research and innovation. So I think they are making good progress. Waqt konferenza li matula nataw dettalji dwar sottomissjonijiet ta' proposti għal finanzjament ta' proġetti taħt il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni, Burtscher spjega kif ħafna riċerka u idejat innovattivi foqsma tan-negozju jibqgħu fuq l-iskaffa. Dan peress li hemm nuqqas ta' fondi. Qal li dejjem hemm il-bżonn ta' aktar fondi għal dan il-għan. If we want to translate research and innovation in new business models and scale up promising innovative startups, we need to make available funding from the public side. Il-proġett ta' finanzjament mill-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni iddaħħal is-sena l-oħra. Minn dakinhar il-Kummissjoni Ewropea ħadmet sabiex tintroduċi żewġ skemi ta' fondi li jammontaw għal miljuni ta' euro. Burtscher spjega li dan qed isir sabiex idejat innovattivi isibu s-sostenn u l-aqwa appoġġ finanzjarju possibbli sabiex jiġu żviluppati intrapriżi ġodda li joħolqu tkabbir ekonomiku fl-Ewropa u madwar id-dinja. Dan permezz ta' finanzjament inizjali u finanzjament ieħor. We help very promising innovators who have an excellent idea in terms of market creating innovation, that we do not only provide them funding in terms of grants, but we make available equity funding so that they can scale up their startups and enterprises. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.